أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم kabela jele fo kabela jele tanu kabela jele wali mando malikono ani malikoka fefe sigimeni wati na kinye beziri plus ma numéro 1 l'actualité musulman adon nga foli kregrene bi ibiga jain fleka be wati ma ni fono wati ni ala sonama kafa bismillah gam so manika la tru gno bi la tru kola na ala sonama abbe mi nyalo ni émission ni sefe émission ga bal magana de fe sila gawno jani bile bi jake nyo fe ni nema karabenta na ala sonama moriya assalamu alaikum wa alaikum salam anti asmo wa salam amba asmo antrosidi bismillah saha nya sikla la tru gno émission kenaka be foldi kan bo bela jelema am so ka du babon am be jamana befo na ala sonama be mo befo karamogo mbule fila benko la trutigu mbule fila benko mo keleta do mbule fila benko amna kuma mani kuma de ko ngosi mboma ala kan kesi kunkum ya rabbi sallallahu wa sallim nala solama bitay anda blad dagrindala e fever sogol no zuri prisila aya sogolin toala atna ga bashi bi kana bna dese nala solama karamogo bi ni la tru dem flash swandi ni fi anga boruke wo flaka hama damna jumen kelina trawde no bi bawul ko enza ni fi anga boru don ke enza nga enza re jume abi yoro jumen trobula sa jide ji ga jibe bo chan fede ina ho san quoi chan bi jide sa de travade jide do abme abe sod me na trabu yere la abe dimisure la sa yiro la torobi ayira yoro torobi yiro torobi ayira garasiga yira ga ledo ayira ga furusho kono kuma ka cha ne fucha mujete ayira ga dayora la no amai ayira ga nafuro yira ga ledo ale kono yira shi amandala nale yoro rasul ya ga shara ga bode fika saraka Allahu akbar ko ka be dimisura do jide do abe kwanda jide on de fi nga bo jibe bo chan fe de la ka fo yango jide tashma do trawtigo ni karamo beba do ni ji ni tashma nga ka pese ka bonyala wanda ata karam ni ata mo no fa tabalala de utabalala ayi shaba war bin malwar falawat ma bun karala wa shiron yire kamali fitin de makwaya wa shiro wulu shiro ko sha watma Allahu akbar uti nasi changi yira galedo sanji sanfe mime suruga ji yira galedo kayira ge chugudi shabi na abina nyo fa ji de abe go na ji chuga de kata abi chimchami nya duna ga nafuru yira galedo nya duna garshigi yira galedo nya duna ka musheche ko foi ko kileshi tanyate kuma fitinu nyo dimina kuma awa abitide nya e cha daira me be tamame de ka be wulika bo musheba yo haga to o mai la cha daira me barate ka ko sebe waira dono woroniya quoi ya puissance sari cha ko quoi bon amandi wonde ti sa ko kansere na titi sa ko soro me saraka ubala abala wajib to abala de la so OK mais enzayo ale abe korofo akili bi waluba abe côté du fait ensa ma bolo kini bolo fa fede ni sigi ki nyesi koroma ikini bolo nyasa bide bayada bide tarigi bide ibrahima bi nga obi yere ka fo bebe o bebe le do yera kilina o tede o dada le do ka dada nyoka bebe sinyoy beniga sira do ko o sey yera te kilede
sina on bijiya ko na shan shi te kile chukum na la turu tiwi yara bete dimu yara bete kira mi do yara fanga te kile kira do toro sharo kira do ma toro sharo kira do lafiya sharo o be yo banaw sharo wala Allahu akbar o famna karamo sisan amu dum na fobi jiya bebe girma fam no fe chere so dem sawa ngasa yoro doka aha bana yara tishoro yoro shida ngasa shitala bana ayuba ka sho wode ma kushi aha nti mashi ye bana bala ayu ngasa besharala ngasa mudete dimi de da ma be bana mudete dimi bine ide kala yoro shina ko mo kala ngasa shibala Allahu akbar iti bana ye yoro shila ngasa shetimina iti kela ye yoro shina nyo foni be nyoko ngasa shibala ade de dimi de yo dimi bana be madimi okay kela ye dimi de ngasa shibebe ibada fanyi mate nya ko garjiga shira le garjiga yoro gale do kan yakun ayara kele do amma wannan wari shiri ne na kan na di mangasa kan na horo ngale do dobna kema nani dobna kema dure dobna wakili ali million do acide na abbe na fidir video to wala tinna nyofe Allahu akbar bismillah yeshira sa ama karamo fanda afna dimide dimi abbe dimide ngasa ko ni fesi de dia ko ngasa site mina fata e dimi ni fata bi da wata be dimi o dimi bele da ngasa be song ngal ngasa ibada la turu den do bi o kuma naga kan naga wala turu de bi to kuma fu kan fa naga kan naga yara bo nyona mude man ka be bo ngasa le be song ma ali man ka de manga Allahu akbar adi ba fo ni metere mi naga mi amaka de be bo ina fo arajo ou bien mebiu naga do bi amaka de bo do magante bo ngashir be shonga bo nyona Allahu akbar batara de be afshiga fo ni boli ma fe carte mi to batara de shonga ko fo alim na dro ka sira ka frafa sia ka no be bola nabila Musa naga be bo nabila Musa de la en gros Allahu akbar nga ka pese ka bo na ya carte de do ni to do bina wo ni de ba bo nyona Allahu akbar la sabe saboti ya lai sisan karamo ina fo ne da kunturala on senge ko ni dimi ya enza ale bi dimi sula absika wardi mokoma nga sa wardi warni mate wardi mate Allah le ko ni le ka so nyama bala ba fraka bwala ma fam iga so nyama e ka so nyama be ka so la msho wule be so fraka ka nyama bo fa na sha yira amba an la tu tigu ba shiraka da aba fiya ka ma bola ba Allahu akbar nga sha wira nga awushla do ko ni biya ka tiri sisa idatura awushla do ko ni bi aka tiri ka tama famba iba me do da la ba nyinga sha na garshigila wo shugu ka di tiyan do nga shugu ka di shebala shugu kwana firili ni bina dodi wo bala shugu na firere nga sha wo ni do ranina wo ni muka ira ya ta ga shede ka fo garshigin dinga ka ta le aga to garsiga ndoro la ka yoro wala ta garsiga ta kana ma ni be shugu la ka dinye do wari ba shugu kwana mo ko na wari bi yara gali do kan ne akadi wo dobna duga kemesa do wa klesa do wa flasa kan suru akadi wo ana wo shula karte no akadi wo ala fura woni be yiri mima azai ka tiri bana ba to aka nya mo mima da zai ka tira ma Allahu akbar ni ngashe bana ba to mine ayoro be ba dimi woni be yiri mima yo ka cha aka tigi fura
Allahu akbar yiri ngoni ma yiru be adama ma yiru onye nga he yiru ba adama ma nga ngoni bala Allahu akbar Allah sagotige alai amma karamo wusula ngoyinu awusula bi awusula ko ka telde awusula ka tiri hala la awusula ka tiri tondigi wusula ka tiri tashima do be awusula ka tiri alete tashima me shanji de me shanji mi do aka kala ji mi do aka kala aka tiri wa aka tiri amma kan ka ta shugu shirafi akani ina fo ale wusulan kan sugu jolaw de bolo butigi tigiw ni ferige sugu la firi akadala okay mais karamo wusula mbiya abani mo bolo sadiri ni mo bolo bi se ka do so ala ni ma he mo shira wusula ma mba abesoro okay la turu kon shira mo jora fi mo karse mo ben yorinna o kon ta shira de o ta shira Nala sonama mali ko ka mo be ki bi fera kuma ni nema karabenta walma bi fera do soro enza wusulana ibe morka wele aka naga jurusira la nala sonama numéro kelen flane aka jaw nyafe minimum mali ko ka abe indicatif ke 00223 73 33 82 10 ni ko ini karamo nema karabenta abi nyo soro ne eta kera mi to bi fo mana ke jero e kan usulen soro tugumina eta e ba soro na ala sona ma me ale ko ni dabul no jogo galaw dron gaba shira ta ma bi ko me ni mi na shira me ga shira ka ta ga ale te fani mai shira ka ta na karamo ni nyaza muso minado ye kanani dumo do klabi ka so Allah o muso to dumo do balawi o ya kan balaga yira tukui Allah adra ala yira fi kan nawo chuguna ati ka damna Allahu akbar ati afaru abu kuma doro kuma yira shiti kuma nyana moyi abin ni mine abin ni bila abin ni mine abu bila abin ni mine abin ni bila mi ya shira dabala mi ta shira be dabala nga saka musu Allahu akbar asa mu jeda mu nyana mai musu yana mate ai fem ya shira dabala fem mi ta shira dabala sanji be nya shira ya be ngwa be jigi rabale fambe abe mu de toy abe bere gushi abe fite Allahu akbar be dem ne nga saka musu kana dadu aka kuma na shira ma bishima ma bishima nga saka musu Allahu akbar musu nyana mo bi trabu nyana mo bi ni wolu musu shiro lafiya billahi go gashi kan ko trabu be ko akacha kira nyana mo bala acha mais ale ni trabu kuma sara nyona enza ba sama okay comme be kuma bon ba da be kuma ni faranyo kan ni bon an teula an ba da de an bi shagara do shagla ho hal trabu kala yara di yara tashima do kala ba da do bo do kala ba da do to me yara da ba do karse ne nyosho kala be ne kala nya kili wala filambado kala be faranyo kala de bi kono tan woro do to me be trabu to me be shutan woro be ubo be tashima de kala da mi mbado a jide kala de mi mbado a fin de kala de mi mbado Allahu akbar mi bi do mbado mi bi bo mbado mi bi do ka bo li ke mbado tatula mi bi ninu dala ya kala se bo chen yira do mba ntu bi baraka na Allahu akbar olu bebe trouble bala boli abala ni do ba be ke o ke de ni bana domine o bana te ba fo ke sa do ma o dimi bi do de ati bo Allahu akbar na yira ni ko ni toro doni ha ga te o ga lam wani ni galla tu la ko nan gale ko e kara ko ko be kara shodi kono kam ko ni en na kuna ay ko kanti nyabo de jamna kuna bi sege kam ko saga tuiku ya bo mai ma bo kana we ra kala tu la
Allahu mo dalela inna nasu agu dimi ani jiki dimi de be bode surtout wo yorani na fi ni ma dimi bo iki sibe ka viridila iki sibe febela o dimi te wole ga urdu ke kan nasu ko ga yiruko ebe nashi bi fika dimi de bo e sibe gi nashi la Allahu ko dimi de ga wole ado be ni dimi wuli attention trab tigi mala yoro flagu nya dimi mina wo bia juya mina itara wo dimi wuli amashon aba ho ali biake iba ketuko trab tigi be mo war tien de ki ka fin tigi oche ala ibn salibishun ibn ka chugo min la hara da ta do trab te ibn ka saraka bo ako bin ka abin mina wa tin mina wa bon itu do ti dawo la fala o fa ga yi oche nga nya ko jigini dimi wala gar shigan dimi e ranyenda nyema dimi wala de kala Allahu akbar bila troda ka fomba fode o tada nde de barakena e nde po nde ko nde trabu ko shi mo wanya fala antu be barakena e an yere de be barakena e ami moni kana ambe tayura mina amina mike ambe trabu ko shi ambe barakena e mari kungule file ashura chugo mina akanga shura chuma anga shura ka fa chukoti do tumba no fe desarama an wula fa akanga shura chukoti gene abi fara gene da ni be bo nka ni ma fa gosa ni ngara bo ka ban tubilla gene mari be fara odode an ba dam na lefu na toro be ka ke katande na bande na be fara Allahu akbar Trabula denen debala sibiri deba l'autre siti mami te trabula Allahu akbar denen ni eri na be faga wo dole amba adam na be dogon kile mun denen be faga afaro denen wallahi abeke wallahi ikanga warsuran denen de ikanga warsuran sibiri de trabu ba be fo nganya ko warsuran sibiri dobora a nto sha ta shoro de ibu obu werani de nyanyi ka bwala c'est mi asoso ibo yoro de saraka ko bwala Allahu akbar on la turu yere bi saraka de bolo karam e kuma na e ko karsha an kan gan nike ngwa de kai sina fe bo mo ko do ko anga ji anga nike do ko atike attention mi ko ne so ande ta tigi deli wa ni antara tigi deli nya so na bara be ke wata de ke la turu be kere okay nka la turu te fait ni mi te ka poche ni mi te ka poche kana do ala yirwado Allahu akbar mi te ka poche awe an shibega sheba wani mali waro kan na siya mabil la turu konana an ko ni yanko mi beke ayai sigatola an yira ba ho bana be na amma an ba nyanyi ni an be bana yere ira mi la turu ti ba ye ko jugu be ne mai ba pa ba ko be te shi me ko ni ba yi an na to abi ba na to enyi ma mi sigi kwa de futra ye bo esige etigi yera nkanga nyaga ide ka pasemba do engalori Kuma makanya na ma fo ma odo na ma fo ngarbe ke ma fo yoro bina jini wo nyo tama akunu dalibeke amba fo ni de bidanike ni ti danike ati danike ay wo pere ku chama yi bi shiga galati ka yoro do konna abi shiga ke iti shiga ka alai to sai ga fli yoro do o wajibi al hadra mi jiya bedda sharama wada do na ba abu balaw ale de wul baliyo ati wulu sigatala ata wuli ne trabe ka hadra de ay magalla e ga trobe hadra di wala hadra wuli bali e ka magalla me karawe ba do min kuma fo ne te jigula kwa min ma fo ko trobe ti fuyi ne te jigula ne me jigi jonna trobe dalaw parce que trobe dalaw de ma nyini ka nyedolu mi mala keleni flaka no ti siga ga trobe dalaw donc nous tare korobo dro u singa ite chani te fuyi do donc jagu ya ulu be kuma rosolo ka fo ka te fuyi bon kuma yoro do de bi bon idi sega wo jabi ni mo ko trap goshi le aduna trap goshi le lo pe poshi la bon ni sabali do mandinya ga mo to yo bi dame ne mo bi mi fo ngale do trap te feye do ga fo ma
doga fo mo nka fo pene be mbuna be akati la otade amba peregu de kenya ka yirla ka fugo to be fe ka ta fe shini anga ne ko inke shini turab ko ra bina Allah jiya ni mi bina ka bina fo akobe nya tenya wa ka fo pene be mbuna nya ne fo be ko do kala ote ne be ni ibe ta tigi fe ibe shiri ni kata e mi go turab te ka sha ko amashon ntan to mare atigi ntan to ka fo ne ma karabenta emi ko trobu bi feye ne ma da trobu ti foye ha akanta to kama kala ta de nta to ka ne bi prevu ira la wala prevu chama ta ne be mi do bawo bila ka tai aga mina do ni mina saba ou bien mina duru aga fe bien mina kile do ko aga mina da to da ma ira sigile na aba wiele nga la ye fe mina mi ko no ayira nya nai nya kera ucho na kambe de bibla nya ni mo wa minu ko la tru ko de tien ambe de bibla ni ya shoro ni kanga tigi shoro sere be jena ni kan ni yira ma shoro ni kanga jin shoro ben shoro do sha o bema ibi so benga bema amana ke fe abe ke fe Allahu akbar oh ni ko ni comme ni mo kuma na dia beka manga kuma wala touristique wude oche nganta to kuma cha nde mi ni kuma fo mo bi ni kuma dara la nta to kuma ne mata to wa ay mi na don ni trobu fenye na te fenye ne e ko trobu te fenye ne mo ni kuma fo ne mo mi fo ne mo to mi ya kuma me ire shokan e ngale fo kila tade ma kuma juku fo wallahi ba fo yanti doga tala wallahi nti ma doga tala nti kinti tan kuma juwi im mo be yoro mi na ba sharo oni la tultigi mi yira dala yira la kwa nyo shide jamane ko no e ne mo e ko mo ti mo nyi ka yengale fo ti wodo la trula magalla ntan to kama ntan ti siga kala ko ne ke porbo kuma na be oche no wa fo domara la ko jamane ni ba ko bi ja ngonde ko de mo ta to kama nyi mo ntan to kama bi ja nya bu ko ni mo be wora ni nda yere d'accord o défi ko ni émission défi ko be lancer na la sona ni dalé de yira la magalla boy ne be la tru karanti siga bedo mama la tru karaka ko na fe ibudo nganya me la tru tigi dala ne ba do katame dia ba ne shira madra bana iba do ko baba e ngale fo magalla iba do ko chelo be mi ma do katame magalla Allahu akbar ani yoran gele be kala ni yoran ma toro de parce que be kuma minu me o ti nyo ko bor yoro orga do yere ba fo yere taso yere te fo do ala bo ante siga fo bo ambe pregu da de ni tara mina mi fo atiki tara fo ba da atiki ba do won amina fem bi mi kono ni ya fo ayra tara fo ante nyo ngere fe anti nyo kala ma ba da ba do koro ati funa ba amina kursi ra dam na nya yera mi fo tara fo bo ba wa nya tla wona mata dumunina bo amita shira na amita nyo bi da yoro do kon kelate nyo dogate abilla ti ay magalla sa abilla tudu yira ba nga ko yira dia ala abe wallahi ay magalla ala kama abe ko yira dia jamane abita nya nyefe parce que ibaro karamo yega ni kuma abe jaaw yere parce que la truco sosoli wala abi ban quoi wala abi ban wallahi wala dimi billah wallahi mene ne madala ni mo na maila o ka dimi wa jiya de mo ni ti magana kuma bawo baka tabla baka kuma mu ba dabla ndi billa truka la tru ni beti nka ni ya ba to ka tema jiya baka o kuma ma idade o kuma ka o kon dabla ni bo do do ko galado magalla wala do ka tema jiya baka tieno bo larabu trabu mi vuvulo amba mambo yoroni to amba ba ya rabolo abambulo kitabu ya bambulo apin papi yang cela Allah bala saraka bala ate barake ate prebuke
Allahu akbar atisi ka peruge larabu turabu ajigina momi me abenga pabe chela na chugo ni sira tabi shinangali tabi jamna be tabi larabu tabi ajigina chugo mina ani ni ana unti shira kile yara fa abamu yara bola itisi ka kabako jira trabu la fio ka shura ti shoni ke iti ko ti bolo fe ti bolo ba tu fe doga o to ama wala turu kala o shira yara nga kidabu nini anka tabule tikeli shakili rafe kilante ila bada ina bulu do kana bado kidabu kon utanga shaya rafe utiti ka prego ira jira fo wo kidabu tigi fo ga fa yen na ne kama abinda ta gare ke shola je ne be na garse ko abe ga garse shola ni ko na furu sho kono fumbe na furu ko la bina furu shola je ba dawe ba nya do ni ko ne na buru shukuna bata na buru shukuna bata kuma wa Allahu akbar tora mi na furu ko tiens a disika ufo shobu mi ne na furu ko tiens a disika ufo kuma e be na furu kuma mi fo e na ga na furu e da na duguma ko kuma mi bi e be furu ko mi na a disika uke Allahu akbar e ni bela ma do de kala a disika ko do fo ni ka muso fila be na boye ka shode ati ka ufo balaw do nato do amni soro de ati ka ufo Allah abinda kuma ya idala kuma de kan ina nan furu ko de nyanyi a furu shokun laje ina nan ga garsi ko da be garsi ko laje man kira da be bana yuba ga shoni dimission laje do be kelala abata jugu ya laje kila butigi be tede bonde ko ati ka saboni kafio Allah ati ka perugudi men ne ma fe ibinare kana kuma kan dawa gaire fanfa bila iga nyermala ani yere wulila kana kumi ngama ne ma bo fe be fe kuma ko ne ka mo nyine ko nta ko ko ndela turu shi shira yere la turu shira Allahu akbar we karamo minu be shira la nya kushebe be ibi to du mo bo usebe o ba la jete bila ko shira we wulu de shira o te trabo shira trabo yera mi haramu ye wulu yera bi ko yoro bala ko kacha mo o tenga poji o tenga poji o te ga sira gwa bintu masigi ni imna do hada ka poji da partido meche fion feti poji kana do ala meche turabu kwani nti mo wanyinka we kile ni mo mi magana na obejianye ngati adi barobla a fitna de wula parce que fanto ka bla yiro shosho ganti wonya do eto sola eto nyedola kuma arjo dan daira manyi da fagatin dalante bomana ka do kuma nunu ya bin toro nga awon nan ya fashi akan nan laji a jiranye parce dimi mi bin kodan ba shaka fo chelo na la sala inshallah mi bin kodan tisiga ken tisiga kuma yiro shosho ganti fanto ba bla kata sanfe telefoni na nga awon nan shiraja wala jiranye dimi mi bin farko la dog lafiya do na la sala dokan magalla inshallah maliko ka mo bebe fa kuma kara wanda ma kara wanda ma ga nga jursira dawma numéro ga tama ga jawnya fe min maliko ga be indicatif ke 00223 73 33 92 10 ni ko ini morga bi ñon solo na la sona awa fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka be sigi wara